nito kuturare to bahando ka government mureke tukore umburundu basi kana mu government nimu government tar kansara government tar chairman government no abegombora yabuyanja batandukaho umurimo gwo kuhunduza enguto eza kasheshe omuri Rwakigera okuraba kanisa eya kitojo kyacho Uganda hamwe no mu bakimbiri okuza omukibate orundi ne rutandikira ahari Rubabo Road okuraba hakereziya eya Kanombe okuhika aha Rwakifaka no kuboneza orwanya bitete senior secondary school Kagina kuza aha Rwanyakabungo oruriho omwami Gabito bya Ruhanga ayangire ngu rutaraba omwitakarye. Omukaikuru Violet Kokunda ishente ko wentebe yokubanza ahabwa Nyarurambi nagira ngu ekyaro kya Kakasita nikiremesa entunguka ahabwo burwire bwo kuhakanisa emirimo ya gavumenti. Konka kuno yakunkuza kurendebe inendwara indwara y'imihanda buzima beine ndwara nimbagambira nambwe nikeka tuwita ito twine ndwara no kubona ugura bombaraza nugura bomo kuno yahari endwara y'imihanda numure mukatwimo muhanda gukizakana uruguto tubarara twimire bakarutima kandi nabakuru kurubara rutwara rusazire rwara tebekine tubarara twimire bakarutwima kandi ibintu byitu byasisikara umuhanda kubuvuga umuhanda tugwetenga munonga nanguma mwagamba kutwara abantu naki konka abantu mu bine ebyamaguzi byingi hakuba kubagujireho abantu bine myani bine bitoche so no shanga byatuyamba mu transporting ebyo bintu habahiye. Branka ahimbisibwe omushomesa w'ekereziya kandi ishente ko wentebe yokubanza ahari Nyarutuntu yashaba abeshente ko bentebe zo kubanza omuruka kwatanisa bakataho amateka kuratirwa omukwikiriza imirimo ya gavumenti kutanga abari kugahakanisa. So nyongera ngo tugende ndetse rukugenda kandi tuyikirizane kugira ngo nkabaci ya persons bumuruka tugire meeting yitu yomuruka tukore bylaws abahigura batakizire nito twekatwe twagizire ki twayeterire mama gitoti nyocho cyo ndukuranzira tukore bylaws tukomuruka mutera twimo muhanda turebe kuturagira ki okuturamutwarize. Edward Chiryo munsi Kagina kansara w'umuruka ahagombora yashaba abantu okurinda enguto zabo kuzibira abari kuzitahirira. Enguto zirenze korwa konka ikindi kushaba abaturage enguto ezitwa twamaze kuzishara twenda okurinda ngo turinde enguto ezo zitatahirirwa na munonga abantu tukweza gukora twashuka itako mu itaka umurubaju abantu baronda enyenje nengo bafuka kuri bajyaki baza kuzitira batandika kwinga mu imisiri. Emi Agaba Rubondo ishente ko wentebe yakishatu yashaba abantu kuta omunkora burungi bwansi kwikiriza uruguto kuraba omumataka gabo nomuzizi gwo gukora kureberera enkuto zabo hakuba gavumenti teru kubasa yonka kandi rwasisikara abantu nbo barukuza omukabi. Ambone cyo kushaba bataka no burungi bwansi ye guro muhanda bakora icukwa nshaje na tuguru munabyiba kunke ekicurumu nikirari no kwinjirira kunka twakora burungi bwansi cya person wasere ejo nibwo kigera twakora burungi bwansi kutandikira akerezi ogumuhanda bubonire. Bruce Kurukayo Gabito mutabani w'omwami Gabito bya Ruhanga owazibire oruguto kandi orwire atakubasa kwegambira yagira ngo bakakora kubi kutimba eitaka ryabo batabamanyise. Kine none kinde no murumo gwo no gutubasa kugereza itaka ryo gukorwa minus okusitama hamwe tukagoyinga. Those people destroyed a lot of property bashishengo bashishemyani bashisha buri kimwe, so there is nothing that can take place on that land minus us are going. In kusitama ni they compensate what they destroyed, and again if we are to give them where to pass, it's us not them choosing again where they should pass. Gasha kwa Robert Mugabe ahabwa Tayari West.